Om Swastiastu. Iderani pamiyarsa margasami punika taler alit-alit sane tresna sihin titiang. Titiang Ida Aikutu Sri Wahyuni, penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, sane poleh omongan ring Kelurahan Sumberteu. Sari mangkin ngiring sareng-sareng melajah menenin indek tegas utawi soroh sarul pandu. Nanging sedurung malajah uning ayang titiang pepelajahan sane jagi kelaksanayang ring awuku puniki ngenenin indek soroh sarul pandu. Puniki taler ring rahine Wrespati puniki jagi wenten live streaming melajah bahasa Bali ring fanspage Facebook penyuluh bahasa Bali Kota Denpasar. Inggih sane mangkin ngiring melajah. Tetujon pepelajaran puniki mangdani alit-alit uning ring teges utawi soroh sarwu pale. Sarwa pale inggih punika sahananing utawi sekancan pikolih jagate sane mawit saking makudang-kudang tetanduran. Sane ngeranjing soroh sarwa pale inggih punika pale bungkah, pale gantung, pale wije, lan pale sari. Inggih sampun tetas uning mangkin napi nike teges sarwa pale miwah soroh nyani. Indayang pasangan krune ring sor puniki manut aksara nyani. Silakan jawab soal ini di kolom komentar. Inggih wanta asa punika sane preside atur uning ayang titiang dumugi wenten pikenoh nyani. Maka wasanane ngatur puputang titiang antuk paramo santi. Om Santi Santi Santi